Kahinyo Trap Youth Council HYC Sengkmia menta kasngi ka khandai terik ujamang kalapan kop burom ya ka samla Lorenza Songtiang kabadai ka khuan jong ba Doni Rani kabashang basa halat kor kinton umon hakani kasngi layadan lam uba Roy Kupar Sinrem General Secretary HYC CEC uba Isaac Basayman Assistant General Secretary uba Francis G Maulong Organizing Secretary CEC uba Frankie Khar Umnuat Sports Secretary CEC uba Enlang Sawian Education Secretary CEC bat kidukhat ka Shillong City kikmi kikpa bat di bahayang hasam jangka samla Lorenza kaseng HYC kalapan kop buram yakani ka samla hadian bakani kalala ban khur yakatak marnong haga jinglet yeshimbenta jangka shakapan Krashan World Championship kabala long Tashkent Uzbekistan nuduk arterik haduk ke sauterik ujamang. Kahinyo Trap Youth Council namar bakala pengkop buram yang kani kadai kawai na ka jing aimin sim ko jong pi ba kanang bengila ben lecim mentashu ha ki wiki judging le ka ki ba per ni nang bun ki tournament ni thoi pi ni dan man riu nyo tali tournament ne te kani ka jing aimin sim ko jong pi kala kam de ka baret kala de ka bahe na menta jonga kudai shibo ni kani ka jing aimin sim ko jong pi ka government kala la ben refund ni ka to ka jing lot re nang to biang ni la yo le so Sri Lanka to ni la lot biang se isin hong kuptash kumtai ka yat mo ganti te kita ki experience ki jong ni te ngakhlem poi perkhat bangan yo ayo tak watang yo bronze medal ro ngakhlem poi perkhat bangan yo bat hakti zonga le ne benyo pendeng ku ki officials yang namar ngamsulong deserving bangan long ha bangan dan hang turu namar ba policy jong ka sorka ban penti kena bagi kun samla ki jong ni lagi long bagi Asian Benta ki tournament ki prepare ajing shisha ka sports and youth policy jong sorka kala abiang bangang lada dei bo pentri kam ya kan jadi sosi kolong bala shushna ya kita ki policy ki prepare dari om shimnala pun petrika tada dei bala pun petrika ki kun samla ki jong ki badan sap kumapi ki pelawan ra ki medal kim dei shu bandan jingya ban puli kim dei shu bandan jingya kim dei Asian Benta ki tournament prepare di ya don lang ringkat ki noilam sports secretary jong ki ban ka CEC blessing in sawadi ki la keliti kumno bungin yara be kim dei tang ya pi pat ya ki be kun samla di kita di mandok dong di rumah lah dengan sementara bila dia berteman jadi gaji sekarang dia kemudian dia jadi ini sultanat Cibul sehingga lembar di Sirkar Pune di mana ni Sirdi kawan-kawan berpartisipasi ke nasional tu bumi sebaru di gold medalist ke nasional ini saya orang select setiap benda jadi United World Wrestling Teng diberi pelan marba ni nga de ubay nati babat ini marsana tingi khot ka migile school marsana te gushur ngalong presiden